n'ubundi ntabwo yari kuzatura nk'umusozi nk'uko abanyarwanda babivuga. Ku bigaragara yari agikomeye, ariko kimwe n'indi nyoko muntu yose imyaka 86 bavuga yuko umuntu yaramye. Ubwo yizihizaga imyaka 85 umwaka ushize, abacurabwenge ba Ayatollah Ali Khamenei bamubwiye yuko ari gukabya gutinda gufata umwanzuro uzamusimbura ku butegetsi mu gihe azaba apfuye. Uwahabwaga amahirwe menshi yo kumusimbura ku butegetsi ni nyakwigendera Ibrahim Raisi wari perezida wa Iran, akaza kugwa mu mpanuka y'akajugujugu mu kwezi kwa gatanu 2024. Uru rupfu rwatumye umwe mu bahungu ba Khamenei witwa Mojtaba Khamenei asigarana amahirwe asa naho ari menshi cyangwa se yose yo gusimbura se ku butegetsi. Mbere yuko yicwa, Muzehe Khamenei yarabihakanaga ndetse ku mugaragaro, ariko abacurabwenge ngo bari baratangiye no gutegura ahubwo umuhungu we ngo azamusimbure. Ku ikubitiro, uyu muhungu ntabwo ari umuntu wari ukunzwe cyane, kandi n'ubu ngubu niko bikimeze kuri bamwe mu banya-Iran, ku buryo ahubwo mu myigaragambyo yabaye muri Iran mu bihumbi 2024 abigaragambyaga ngo banagezagaho bagafata akanya ko kwamagana uyu muhungu batashakaga yuko azasimbura se ku ngoma. Leta yo yagumaga ivuga yuko ibijyanye no gusimbura se ku ngoma kwa Mujtaba ari ibihuha byacuzwe n'abanzi b'impinduramatwara ndetse n'uburengerezuba bw'isi. Undi mwana wo muri imiryango y'abakomeye washoboraga guhabwa uyu mwanya w'ubutegetsi bw'ikirenga ni Hassan Khamenei. Uyu ni umwuzukuru wa Ayatollah Ruhollah Khomeini washinze Repubulika y'Islamu ya Iran, ni nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere muri iki gihugu. Aba bana babiri bo mu ngagari mu by'ukuri bari bahanganye, base bayoboye impinduramatwara kandi baba abategetsi b'ikirenga. Icyari gisigaye kwari ugutoranyamo uwa nyawe, niba ari umaze gupfa cyangwa se uwagiye mbere, no gutinda gutangaza uzaba umuyobozi w'ikirenga, kurinda iyo Muzehe Khamenei yishwe atamutangaje, ngo byajemo intambara yo mu mitima niyo mu ngo z'abakomeye, abacurabwenge batarumvikana neza kubafata uyu mwanya. Kera kabaye rero, Mojtaba Khamenei, umwe mu bahungu ba Muzehe Khamenei umaze iminsi mike yishwe, bivugwa yuko atoye by'agateganyo kuba yasimbura se ku butegetsi bw'ikirenga bwa Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bahise bamuha ikaze mu minsi ya nyuma y'imperuka, bati uririwe nawe nturaye, ugomba kumara iminsi mike ubundi tukaguhitana, ni iminsi mike tukubariye gusa. Ariko Mojtaba Khamenei mu by'ukuri ni umuntu umeze gute? Bivugwa yuko muri Iran atari umugabo ukunzwe. Byagenze bite kugira ngo atoranywe mu by'ukuri gusimbura se ku butegetsi? Amatora y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ntabwo ajya abo mu gihe undi muyobozi akiriho, kubera yuko ubutegetsi bw'umuyobozi w'ikirenga busoza manda ari uko wari ubufite apfuye gusa. Gusa uzamusimbura agomba kuba atoranijwe, kandi akaba ari umuntu wa nta makemwa, ntabwo atangazwa, mu rwego rwo kwirinda umwiryane nyuma y'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga. Nubwo yaba yaratoranijwe, ntashobora gutangarizwa rubanda kubera impamvu z'umutekano we. Amategeko n'amabwiriza agena ayo matora nayo ntabwo asobanutse neza kugera uyu munsi, harimo ubwiru bwinshi. Kuva uyu mwanya wajyaho, n'abantu babiri gusa bawicayemo, harimo uwawutangije ari we Ruhollah, ndetse n'uwamusimbuye umaze iminsi mike yishwe, ugiye kujyaho cyangwa se uwo bazatoranya zaba ari uwa gatatu. Mojtaba Khamenei, umuhungu wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, yarasanzwe n'ubundi ahabwa amahirwe yo kuzasimbura se ku ntebe y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ndetse na mbere y'igitero cya Israel cyahitanye se mu ntangiriro z'icyumweru gishize, hari hatangiye kunugwanurwa yuko uyu muhungu yaba arimo ategurwa ngo azasimbure se ku butegetsi. Uyu mugabo utari ugikora mu mwanya n'umwe mu myanya iyo ari yo yose muri Repubulika y'Islamu bwana Mojtaba Khamenei ntarongera kugaragara mu ruhame kuva kuwa gatandatu, ubwo igitero cy'indege za Israel kibasiraga ibiro bikuru by'ubuyobozi bw'ikirenga kikica se w'imyaka 86 n'abandi bari bari kumwe mu nzu, harimo n'umugore w'uyu mugabo, ubwo akaba umukazana wa Muzehe Khamenei. Umugore w'uyu muhungu Mojtaba Khamenei wicanywe na sebukwe yitwa Zahra Haddad Adel, akomoka mu muryango umaze igihe kirekire ufitanye isano n'ubutegetsi bushingiye ku idini n'imyemerere muri Iran. Birakekwa yuko Mojtaba Khamenei we ngo akiri muzima. Uyu ni umuhungu wa Khamenei, ndetse ngo ashobora kuba yarabashije kwihisha by'igihe kirekire agakwepa ibitero by'indege by'abanyamerika na Israel bikomeje kwisukiranya muri Iran. Gusa ibitangazamakuru bya leta ntabwo byatangaje na gatoya inkuru y'uburyo Mojtaba yarokotse cyangwa aherereye. Iran ishobora kuba yaramaze kwinjira mu chapitre nshya nubwo bitarasobanuka kugera ubu ngubu. Hari amakuru avuga yuko inama y'inararibonye Assembly of Experts yaba yaratoranije Mojtaba Khamenei, umuhungu wa nyakwigendera Ayatollah Ali Khamenei, ngo azabe umuyobozi mukuru w'ikirenga ugomba gusimbura se, ndetse ngo byamaze kwemezwa.
gutangarizwa abaturage ngo bizaba vuba ahangaha. Cyakora ngo haracyari ibintu bigomba gushyirwa ku murongo ndetse no gutekereza ku mpungenge z'umutekano we, hakibazwa n'uburyo bigomba gutangazwa ngo rubanda itagira ikintu ibyibazaho cyane. Amakuru aturuka muri Iran yanditswe na Iran International mu rurimi rw'icyongereza kimwe n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga bivuga yuko urwo rwego rw'abanyamadini rwa Assembly of Experts ni impuguke mu by'ukuri rufite ububasha bwo gushyiraho umuyobozi mukuru wa politiki n'idini muri Iran, ngo rwaba rwarafashe umwanzuro wo gushyiraho umuyobozi mukuru w'ikirenga ariko rubanje gushyirwa ku gitutu n'ingabo z'impinduramatwara za IRGC. Uyu mwanzuro uje ukurikira urupfu rwa Ali Khamenei wayoboye Iran guhera mu 1989 ndetse yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka vuba ahangaha wubatse Iran tubona uyu munsi. Niba byemejwe koko itorwa rya Mojtaba Khamenei rizaba ari akanya k'amateka muri gahunda ya politiki ya Iran, ariko nabyo ni ibintu byateza ikibazo ku cyerekezo cy'ejo hazaza cya Repubulika ya Kisilamu, kubera ko uwishe se Khamenei adashobora kwihanganira imigambi yazanwa n'umuhungu we. Urwego rw'inararibonye 88 z'inkoramutima ku idini ya Islam y'Abashia ziterana kenshi mu gusubiramo amahame agomba kugenga Repubulika ya Kisilamu n'Abashia banyabo, ariko ububasha bwo gutora umuyobozi w'ikirenga ubwo bwakoreshejwe inshuro imwe iziri ya kabiri, aho ni mu 1989 ubwo Khamenei uherutse kwicwa yatorwaga. Ubundi izindi nshuro ntabwo bakoresha ubwo bubasha, bari bataratora birumvikana. Kuri inshuro rero niba bamaze gutora umuyobozi cyangwa se benda kumutora, ubwo bubasha buzaba bukoreshejwe ku nshuro yabo ya kabiri. Inzira yo gusimbuza umuyobozi w'ikirenga washyizweho ubu cyangwa ugiye gushyirwaho bije mu bihe bivunanye cyane. Ihererekanya bubasha no gufata inshingano bishobora kuba mu gihe amakimbirane yo mu karere akomeje. Ukutamenya ejo hazaza politike n'igitutu cy'imbere mu gihugu biri gutuma inzego z'umutekano zihungabana cyane ku buryo ngo zikeneye imbaraga z'umuntu uri hejuru utanga amabwiriza. Uwo rero agomba kuba Mojtaba Khamenei, umuhungu w'umuyobozi w'ikirenga wishwe nawe wamaze gutorwa kugira ngo ayobore Iran by'agateganyo. Amakuru amwe n'amwe aturuka mu ngabo z'impinduramatwara muri Iran avuga yuko umwanzuro ngo wafashwe mu buryo bwihutirwa kugira ngo hatabaho icyuho mu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se hakaduka imvuru z'umutekano bidafite umuntu byabazwa. Gusa kuba Mojtaba abaye umuyobozi w'ikirenga hari abo bitatunguye. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2025 muri Iran hari amakuru yagiye hanze kandi azakurikirana avuga yuko binugwanugwa ko abaragwa b'ingoma bamaze kumenyekana, kandi icyo gihe bavugaga amazina make cyane benshi bakayahurizaho. Inyandiko za Iran International zitariki 28 y'ukwezi kwa mbere umwaka ushize zavugaga yuko nyiri uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga muri Iran yamaze kwemezwa nubwo adashobora kujya ahagaragara cyangwa ngo atangazwe. Ubundi itegeko nshinga rya Iran rivuga yuko inteko y'inzobere igizwe n'abarinzi 88 twagereranya n'abiru bo mu Rwanda rwo hambere ngo ari ishinzwe guhitamo umuyobozi w'ikirenga, nta wundi muntu cyangwa urwego rugomba kubikora na rumwe, habe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo cyangwa se ubw'impinduramatwara. Iyo nteko nayo ibigizwe n'intoranywa zituruka mu bayobozi bakuru cyane mu idini ya Islam b'Abashia, kandi ishyirwaho n'amabwiriza y'umuyobozi w'ikirenga. Mu 2024 nibwo hashyizweho inteko y'inzobere iriho ubu ngubu, iri gukora manda yayo ya gatatu igomba kurangira mu 2032. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, umuyobozi wishwe, ntiyigeze yumvikana na rimwe ari kuvuga ku musimbura we. Gusa yavuze yuko mu kumutoranya bigomba kwitonderwa cyane, bigakorwa mu mucyo, nta cyene wabo cyangwa kugendera mu kigari. Yasaga n'usubiza ku magambo yavugwaga muri iyo minsi ko ashobora gusimburwa n'umuhungu we, abyamaganira kure. Yavuze yuko gutoranya uwo muyobozi bizashingira cyane ku bintu nka bitatu. Icya mbere ni icyo yitaga ukuri, icya kabiri kikaba icyo yise icyifuzo cy'igihugu, naho icya gatatu kikaba gushaka kw'Imana. Icyo gihe BBC na Reuters bo bemezaga yuko uzasimbura Khamenei yamaze gutoranywa byanyabyo, ariko umwirondoro we ukaguma kugirwa ibanga kubw'umutekano we. Kuva mu ntangiriro z'ibihumbi 2024 wari Perezida Ibrahim Raisi hamwe n'umuhungu wa Khamenei uyu Mojtaba Khamenei nibo bahabwaga amahirwe hafi ya yose yo guhanganira uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga. Urupfu rwa Raisi waguye muri kajugujugu y'indege mu kwezi kwa gatanu 2024 rwatumye imibare y'abasesenguzi ihinduka. Mu kwezi kwa 11 2024 umuvugizi wa guverinoma Abbas Parzdar yavuze yuko umuhungu wa Khamenei yaretse akazi yarasanzwe akora
kajyanye no kwigisha mu mashuri y'iyobokamana wagiranye n'iseminari. Abantu batangiye gutekereza yuko impamvu zo kureka kwigisha iyobokamana muri aya mashuri y'amaseminari ari ukugira ngo yitegure kuzasimbura se. Icyo gihe byavuzwe yuko yamaze gutoranywa, ariko ngo inyuma ye hari abandi bantu babiri nawe wa gatatu. Abo bantu rero ngo bagomba kuvamo umusimbura wa Se Khamenei byanze bikunze. Icyo gihe Muzehe Khamenei yarakiriho ari muzima. Ku ya 16 y'ukwezi kwa 11 byongeye kuvugwa yuko Khamenei yatoranije umuhungu we Mojtaba kugira ngo amusimbure. Mu kwezi kwa mbere nanone 2025 umuryango wa leta ushinzwe iterambere rya Kisilamu unagenzura ibinyamakuru byinshi harimo n'icyitwa Tehran Times wakoresheje inyandiko ya leta mu guhakana inkuru ya Washington Post yavugaga yuko Khamenei yatoranije umuhungu we ngo azamusimbure. Ingingo y'111 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Kisilamu muri Iran rifite ikintu ribivugaho. Rivuga yuko mu gihe umuyobozi w'ikirenga apfiriye ku butegetsi cyangwa kwirukanwa, ariko hani mu buryo budasanzwe, urugero nko mu gihe cy'ubugambanyi, bavuga yuko inteko y'impuguke igomba guhita ikora inama byihuse igashyiraho ugomba kumusimbura kandi agafata inshingano by'ako kanya. Ibiri muri iyi ngingo bisa n'ibiri kuvugwa ubu tuvugana. Khamenei yapfiriye ku butegetsi mu gihe cy'intambara, byaratunguranye, kandi bivugwa yuko akimara gupfa koko inama y'igitaraganya yo kumusimbuza yahise iterana ikanemeza ugomba kumusimbura, ariko mu buryo bw'ibanga. Amatora y'umuyobozi w'ikirenga muri Iran anyura mu nzira nyinshi mu by'ukuri. Muri izo nzira zirimo nko kwemezwa n'akanama gashinzwe amatora, ubwo ni ku bakandida, kubanza gusuzuma no kwemeza neza ko umuntu yujuje ibisabwa. Ibyinshi basaba n'ibijyanye n'idini, hanyuma ubyujuje agaca mu kanama k'impuguke, noneho kakandi kagizwe n'abantu 88, kandi byose bigakorwa mu bujyanama bw'umuyobozi w'ikirenga mu gihe barimo bamutoranya, ariko umuyobozi w'ikirenga kiriho. Ikintu cy'ingenzi mu guhitamo ugomba gusimbura Ali Khamenei ni ukubanza gusuzuma ubumenyi bw'abakandida kimwe n'ibyangombwa byabo mu ndorerwamo yo kumenya idini ya Islam ndetse n'amategeko yayo. Uyu muntu aba agiye gutorerwa kuba umutegetsi ukomeye kurusha abandi bose muri politiki n'idini. Umuyobozi w'ikirenga niwe ukora nk'umunyamategeko w'ikirenga mu mategeko y'idini agenderwaho na leta icyarimwe. Muri uru rwego abafite izina ry'akazi rya Valiye Faki agomba kuba yarageze mu cyiciro cya nyuma cyitwa Mujtahid. Mujtahid ni icyiciro kijyamo umuntu wemerewe gusobanura neza amategeko ya Islam hagamijwe kuyashyira mu bikorwa cyangwa se guca urubanza. Bene uwo muntu ushobora guca urubanza ku rwego rwa nyuma muri Islam aba afite n'ubushobozi cyangwa uburenganzira mu gufata ibyemezo bishingiye ku bumenyi bwe bwite akomora mu idini, akaba yaca nk'urubanza runaka ku rwego rwa nyuma agishije inama cyangwa se arebeye muri raporo agahita avuga ukuntu abigenza. Icyo gihe ashobora kugira umuntu umwere wari wahamijwe ibyaha, cyangwa se agahamya ibyaha umuntu wari wagizwe umwere n'inkiko zisanzwe. Ibi bintu ntabwo bikura mu mategeko asanzwe mu bitabo by'amategeko y'ibyaha mpanabyaha cyangwa sahana n'ibindi nk'ibyo. Ashingira gusa ku bunararibonye afite mu bijyanye n'idini n'icy'amategeko ya Qur'ani n'ukundi kwigisha kwa Islam kubivuga. Cyakora ingingo yabaye ikibazo kubera ko ubuyobozi bw'idini mu Bashiya bwegerejwe abaturage cyane, bisa naho batangiye gusuzugura cyangwa guca amazi amategeko asanzwe y'abanyamategeko aya ngaya tugenderaho twese. Nk'uko rero byumvikana, uzasimbura Khamenei agomba guturuka mu bagize akanama k'impuguke, ariko kaba abantu 88. Igitangaje nuko bose usanga bujuje ibisabwa, bose baba barageze muri cya cyiciro cya Mujtahid. Nk'abarimo uyu munsi bose barabyujuje, usibye umunyamuryango umwe gusa witwa Mohsen Ismaili. Uyu nguyu ni uhagarariye umujyi wa Tehran. Mu migenzo y'Abashiya, kuzamurwa mu ntera kubigisha ntabwo bigendera ku kuba warize cyane cyangwa hari ibindi bigwi usanzwe ufite. Kuzamurwa mu ntera bigirwamo uruhare no kuba bagenzi bawe, cyane cyane abagukuriye mu idini n'ukwemera cyangwa bakwigishije, bakubona nk'umuntu w'amahame, ni nabo bemeza ko ushobora kuzamurwa mu ntera rwose. Yego no kuba warize ni ikindi, ariko ijisho ry'abantu bakureba bakwigisha cyangwa baciye mu biganza mu myigishirize no kumenya amategeko y'idini nibo bemeza ko ugomba kuzamuka mu ntera. Urugero nko kugera ku rwego rwa Mujtahid birenze kure cyane inzira zo kwitabira inyigisho nyinshi z'iyobokamana zitangwa n'intiti cyangwa se impuguke mu idini. Ibyo ubwabyo bikugira umuntu wubashywe, ariko ntabwo bituma uzamuka mu ntera by'ako kanya. Bisaba yuko abakwigishije bemeza yuko ukwiriye kuba umuntu wo kuri urwo rwego. Bikorwa mu nzira yitwa marja et taqlid. Iyi ngiyi twayegeranya no gutangirwa ubuhamya n'abantu bagukuriye cyangwa se recommendation. Ni ukuvuga ngo abantu bagukuriye cyangwa bakwigishije bakavuga bati yego yarize,
ariko mu by'ukuri turabona yazamurwa no mu ntera nta kibazo. Ni ukuvuga ko bashobora no kuvuga bati yego yarize ariko ntabwo arashyika. Cyakora nanone kuba wowe nk'umuntu warigishije inyigisho nyinshi nko mu maseminari y'abashiya kandi uri ku rwego rwo hejuru, ni ingingo ishobora kugutambutsa. Abigisha cyane cyane inyigisho mu iyobokamana mu maseminari n'abayobora amasengesho usanga aribo bantu bakunda gutambuka kurusha abandi. Gutanga ayo masomo muri za seminari no muri kaminuza bizwi ku izina rya Kharij. Abayobozi bo mu idini bari ku rwego rwa Ayatollah ari narwo rwa nyuma nk'urwo Ali Khamenei yari ariho, bagomba kuba bararenze rwa rwego rwa mujtahid. Gusa aba mujtahid bose ntabwo ari kusanga ari ba Ayatollah. Amategeko agenga amatora muri Iran ayo ari yo yose kugera kuri umuyobozi w'ikirenga agenzurwa n'abagize akanama ka The Guardian Council. The Guardian Council aba ni abantu bakwita nk'abarinzi. Mu by'ukuri ntabwo ari abarinzi basanzwe, ni abantu batsimbaraye ku mategeko y'idini, bazi imyemerere ku buryo butangaje, ku buryo babarizwa mu bitwa hardliners, ni nk'abahezanguni. Abangaba nabo urebye bashyirwaho n'umuyobozi w'ikirenga bakagira itsinda ryabo, The Guardian Council. Mu bihumbi 2015 inama ishinzwe kurinda amategeko y'idini ari nayo ishinzwe kugenzura amatora yemeje ko kuba mujtahid bidahagije kugira ngo umuntu yemererwe kuba yatanga candidature ku matora yo kujya mu nteko y'impuguke babandi 88. Inama yemeje yuko abakandida benshi barimo na Hassan Rouhani bagomba gukora ibizamini kwanza kugira ngo bagaragaze yuko bafite ubushobozi bwo kwinjira mu nteko y'impuguke. Icyo gihe igikuba cyaracitse kubera ko Hassan Rouhani ni umwuzukuru washinze Repubulika ya Kisilamu Ayatollah Ruhollah Khamenei. Iki cyifuzo cy'abarinzi b'amategeko mu gutora impuguke cyasesenguwe neza nk'uburyo bushya bwo gukumira akavuyo no guhangana kwa hato na hato muri politiki bikozwe n'abayobozi bakuru mu idini. Hari n'abavuze yuko bifite ahantu bihuriye cyane no gutoranya uzasimbura Ayatollah Ali Khamenei, kandi bikagaragara yuko bashobora kuba barimo bigizeho gahoro gahoro umwuzukuru wahoze ari umuyobozi w'ikirenga Ruhollah Khamenei kugira ngo hashyirwe imbere umuyobozi w'ikirenga wariho icyo gihe Ali Khamenei. Nubwo ingingo yo kureba ku bumenyi bw'idini ari ingenzi cyane kandi gatindwaho, ntabwo ari byo byitabwaho byonyine. Urugero nk'ishyirwaho rya Ali Khamenei wamaze gutabaruka mu 1989 ajyaho ryerekanye yuko uyu mwanya urenze kure cyane ubumenyi gusa bwo mu idini. Niho abantu baboneye yuko hari ibindi bintu byinshi bishobora kugira uruhare runini cyane mu guhitamo umuyobozi w'ikirenga birenze kuba gusa igihangange mu kuyobora amasengesho n'inyigisho z'iyobokamana. Dore impamvu. Ruhollah Khamenei washinze Repubulika ya Kisilamu niwe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere muri Iran. Urupfu rwe rwaratunguranye. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1989 batangaza yuko umwuka umushizemo. Bukeye bwaho inteko y'impuguke yarateranye byihuse itora Ali Khamenei nk'uzamusimbura. Ubwo Khamenei yatorwaga yarataragera ku rwego rwa nyuma rw'idini rw'aba Ayatollah, kandi abandi ba Ayatollah bari bahari bashoboraga kuba abayobozi b'ikirenga. Yarataranemerwa n'abantu bamukuriye mu idini muri ya nzira yitwa Mahaja el-Taqlid. Nyamara mu mategeko ubundi ntibyari gushoboka yuko umuntu yaba umuyobozi w'ikirenga agiye kuyobora abantu bamuruta mu nzego z'idini. Nyuma y'amezi 6 Ali Khamenei agizwe umuyobozi w'ikirenga nibwo ingingo yakuwe mu itegeko nshinga hifashishijwe ubugororangingo bwamaze amezi 3. Impuguke ngo zasanze hari igihe abakuru mu idini usanga badafite ubushobozi bukenewe muri uyu mwanya, cyangwa se hakaba hari abafite ubushobozi ariko bataragera hejuru mu idini. Mu by'ukuri Khamenei yamaze imyaka 5 yose ari umuyobozi w'ikirenga ariko adashobora kwitwa Ayatollah. Mu kwezi kwa 12 mu 1994 abayobozi benshi mu idini batangiye no kumwemera nka Ayatollah. Idini n'abayobozi bakuru ndetse n'abacurabwenge mu bashiya n'abaperise banyabo bati ubu noneho turabyemeje, umuyobozi wacu w'ikirenga tumuhaye titre ya Ayatollah, yitwa Ayatollah Ali Khamenei. Byari nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Mohsen Araki wari umuyobozi mukuru wa COM ni nk'ihuriro ry'amashuri yigisha ibijyanye n'idini. Bavugaga yuko ari umuntu wa mbere mu bijyanye n'imyemerere muri icyo gihe. Nubwo inteko y'impuguke igizwe n'abantu 88, harimo komite yihariye igizwe n'abantu 3 bashinzwe kumenya neza no gusesengura abashobora kuzasimbura umuyobozi w'ikirenga. Iyi komite muri iyi minsi ngo iri gukora akazi kadasanzwe, kandi baje gusanga Mojtaba ari ugomba gutoranywa nta kabuza. Iyi komite ngo anakoranaga bya hafi na Ayatollah Ali Khamenei na mbere yuko yicwa, kandi bivugwa yuko yamaze kwicwa
bararangije kwemeranya ku muntu uzaba umuyobozi w'ikirenga akuye muri batatu batangiranye urwo rugendo. Nta hantu washoboraga gusanga urutonde rw'abantu batatu bashobora kuvamo umuyobozi w'ikirenga uretse gukeka. Ibindi byagiye bishyirwa ahagaragara n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikora ubucukumbuzi birimo n'iby'imbere muri Iran. Abashakashatsi ba Iran International baje gukusanya amakuru yose bashoboye kubona, basanga Mojtaba Khamenei, umuhungu w'umuyobozi w'ikirenga, ariwe wamaze gutoranywa kuri uyu mwanya, ndetse ngo kumutoranya byabaye na mbere y'uko sapfa, cyakora ngo agomba gutangazwa mu minsi iri imbere vuba cyane. Mojtaba Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga wamaze gutoranywa, afite imyaka 56. Ubu niwe muyobozi w'ikirenga wa Iran nubwo ataratangazwa, ariko ngo nta kundi gukekeranya. Nubwo yitabiraga amasomo menshi y'idini ahantu hatandukanye hatangirwa inyigisho za Qom, ni ukuvuga iziyobokamana, nanone nta gitabo rusange na kimwe mu byemewe cyerekana ko hari umwigisha n'umwe wigeze amwemera nka mujtahid kumugaragaro, mbese akamwemera nk'umuntu ushyitse. Gusa ise n'ubundi nawe yagiye kuri uwo mwanya mu 1989 ataremezwa ku mugaragaro. Bivuga yuko kuba utaremerwa mu bijyanye n'idini nk'umuntu ushyitse bidahagije ngo ntutoranywe nk'umuyobozi w'ikirenga. Ise byamufashe imyaka 5. Mu kwezi kwa munani kw'ibihumbi 2022, ikinyamakuru gishingiye ku iseminari ya Qom cyitwa Roza cyakoresheje izina rya Ayatollah imbere y'amazina ya Mojtaba Khamenei mu nkuru yacyo. Ibi byaratunguranye, babanza no gukeka ko harimo ukwibeshya. Bwari ubwa mbere byari bibaye, kubera ko nta muntu wamenya ahantu byaturutse cyangwa se niba ari ukwibeshya kw'ikinyamakuru, kubera ko ubundi ahandi yarasanzwe akoresha izina rya Hojat. Hojat ni icyiciro kiri hasi mu by'ukuri mu bijyanye n'ukwemera, abubura nk'imyanya 2 kugira ngo agere kuri Ayatollah. Icyo gihe abantu baratunguwe, ariko abandi batangira gutekereza yuko harimo kumutegura neza. Abantu batangiye kotsa igitutu ikinyamakuru cya Roza, bibaza inkomoko y'izina Ayatollah ku muntu nk'uyu utaragera ku rwego. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru yaje gutanga igisubizo, avuga yuko yaramaze imyaka 12 yigisha amasomo yo hejuru mu cyiciro cya Kharij, gusa nta majwi, nta mashusho cyangwa inyandiko yerekana yuko Mojtaba Khamenei yari umwigisha koko wemewe ku nzego zo hejuru. Mu butumwa bw'amashusho Mojtaba Khamenei yashyize hanze mu kwezi kwa 9 2024, yatangaje yuko yahisemo guhagarika gahunda zose zo kwigisha ibijyanye n'iyobokamana. Avuga yuko iki cyemezo cyafashwe na se atabizi. Nta bindi bisobanuro yatanze kuri ayo mahitamo ye. Muri uko kwezi, imyigaragambyo yakwiriye muri Iran irimo inyigisho zivuga yuko umusingi wa Repubulika ya Kisilamu wasenyutse. Abigaragambya bibasiye cyane Mojtaba Khamenei ku buryo hari n'abari bafite ibyapa biriho amagambo mabi cyane agira ati, Mojtaba we, tuzakubona uri gupfa mbere yo kuba umuyobozi w'ikirenga, ntabwo uzigera utubana we. Abo baturage bagiye mu myigaragambyo batekereza yuko ubwo asezeye inyigisho z'iyobokamana ngo ari ukugira ngo abe yitegura gusimbura se ku butegetsi. Gusa abanyepolitiki bamwe muri Iran n'ibitangazamakuru byinshi bikavuga yuko Khamenei yarwanyaga icyifuzo cyo gushyiraho umuhungu we nk'umuyobozi w'ikirenga w'ejo hazaza, nubwo uwo muhungu we ngo ashobora kuba yarabishakaga cyane kandi anashyigikiwe n'abandi bantu bakuru mu iyobokamana. Mu kwezi kwa mbere umwaka ushize, Tehran Times, ikinyamakuru gikomeye cyane gikorana na system yitwa Islamic Propaganda Organization, cyasohoye inkuru cyahaye umutwe ugira uti Why is Western media constantly lying about Mojtaba Khamenei? No kubera iki ibitangazamakuru mu burengerazuba bw'isi bihorana ibinyoma kuri Mojtaba Khamenei? Muri iyi nkuru basobanuraga yuko uburengerazuba bw'isi bushaka kumvikanisha ko Mojtaba Khamenei yamaze gutoranywa nk'uzasimbura se, nyamara Ali Khamenei we ngo ataranabishakaga. Iyi nkuru isoza ivuga yuko inteko y'impuguke ari ifite mu nshingano gutora umuntu ukwiye ugomba kuba umuyobozi w'ikirenga, ndetse yuko mu batorwa uyu Mojtaba atari mu ba mbere. Ubwo twakoraga iyi nkuru, amakuru yari yakwiriye ahantu hose yuko Mojtaba Khamenei yamaze gutoranywa nk'uzaba umuyobozi w'ikirenga, ndetse ko ari ugiye kuyobora by'agateganyo inama nkuru y'inararibonye muri Iran. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.